Twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze bakunze ba Deep Secret TV aho muri hose mukomeze mugubwe neza kandi nibyo muri gukora bikomeze bigende neza hanyuma kandi ku muntu utameze neza namwihanganisha mubwira ngo akomere mwisi niko bigenda asingize Imana ko wenda no mu masaha ari imbere biraza kugenda neza hanyuma amakuru turafite nonaha n'amakuru agiye atandukanye aho tugiye guhera ku makuru kuvugirwa mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yatangaje ko umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abarwanyi basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ufite ngo gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yabitangaje mu kiganiro cyateguwe n'ikinyamakuru CMFA cyabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa gatatu tariki ya 14 Ukuboza umwaka w'2022. Washington Perezida Kagame yitabiriye inama y'iminsi 3 yahuzaga Amerika n'umugabane wa Afurika. N'icyo kiganiro Perezida Kagame yavuze ko abenshi mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR ngo bamaze gutahuka ngo ndetse basubizwa mu buzima busanzwe. Umukuru w'igihugu kandi cyakora cyo yavuze ko hari abarwanyi basigaye inyuma ngo ntibazigira baruka kugira igihe ngo bazaterera cyangwa bagakora impinduka mu gihugu. Kuri imyaka irarenga 20 FDLR ikorera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ushinzwe gukorera ubwicanyi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu mutwe kandi ushinzwe kuva mu mashyamba ya Kongo ukambuka mu Rwanda aho wagiye ugaba ibitero bitandukanye ngo byagiye bitana abasivile. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza nk'umuzi w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ngo ndetse n'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ngo dore ko FDLR imaze igihe kinini ikorana hafi na FARDC igisirikare cya Kongo. Ku bwa Perezida Kagame bigaragara neza nuko FDLR imaze igihe ihabwa intwaro ndetse ikanafatanya mu mirwano n'ingabo za guverinoma ya RDC twabigejeho RDC inshuro nyinshi. Perezida Paul Kagame kandi yunzemo ko ikibazo cya FDLR kitigeze kinirengagizwa n'umuryango mpuzamahanga utarahwemye gusaba Leta ya Kongo kureka gukorana n'uriya mutwe. Leta ya Kongo kandi yakunze kugaragaza ko nta bufasha na buto igenera uyu mutwe wa FDLR ndetse ko uriya mutwe utakiri ikibazo ku Rwanda. Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Nzeri uyu mwaka ubwo yaganiraga na France 24 yatangaje ko umutwe wa FDLR ngo utakibaho aho gusiga ugizwe n'amabandi yishakira ibyo kurya. Yagize ati ntabwo ari abantu bafite intumbero za politike zo gushaka kwigarura ubutegetsi i Kigali. Muri make rero urumva ko ibyo u Rwanda ruvuga ngo ari ikinyoma. Umuvugizi kandi wa FDLR Kyungoma mu kiganiro yagiranye na BBC gahuza imiryango mu gushyingo uyu mwaka yanyomeje Tshisekedi avuga ko abarwanyi buriya mutwe atari amabandi. Mu magambo yagize ati turahari ababivuga ubwo bafite aho babikura tube tudahari nabwo twaba turi kuvugana ingabo zacu zirahari kandi zihagaze bwuma. Na polisi ry'impuguke za Loni zasuye mu minsi ishize yagaragaje ko FARDC ifatanya mu buryo bweruye na FDLR ndetse ko bikorana mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Guhera muri Werurwe mu mwaka wa 2022 kugeza mu Gushyingo FARDC ku bufatanye na FDLR barashe mu Rwanda inshuro 3 ibisasu bigiye bitandukanye. Kwa 19 Werurwe 2022 mu murenge wa Kinigi haguye ibisasu 2 byatewe n'ingabo za Kongo biturutse mu duce twa Canzu na Binyoni uko FARDC yagabaga igitero ku mutwe wa 23. Ibisasu kandi byongeye kuraswa ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 23 Gicurasi ndetse na tariki ya 10 Kamena mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musanze ndetse no Gahunga muri Burera bikomeretsa abantu ndetse byangiza n'imitungo yabo. Ngiye gukurika twemeze n'andi makuru. Mu yandi makuru kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutangaza ko adakwiye kubazwa ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamburwa uburenganzira bwabo. Ku buryo yabitangarije mu kiganiro cyerekeye kuri Afurika cyateguwe n'ikinyamakuru CMFA cyabaye kuri 14 Ukuboza 2022 yagize ati ikibazo cyo ku burasirazuba bwa Kongo hari imitwe yitwaje intwaro irenga 100 ikomoka imbere mu gihugu harimo umutwe witwa 23. Dufite impunzi kandi zigera ku 80,000 mu Rwanda zituruka muri Kongo zifitanye isano n'uyu mutwe nk'abo mu miryango ndetse n'abandi. Iki kibazo ntabwo cyatewe n'u Rwanda kandi si ikibazo cy'u Rwanda ni ikibazo cya Kongo nibo bagomba kugikemura. Perezida Kagame yavuze ko ari ikibazo kiri kwegeka ku Rwanda ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Aho agira ati buri wese ari guhunga iki kibazo akavuga ati iki ni ikibazo cy'u Rwanda turavuga ni hoya ntabwo rwose ari ikibazo cyacu.
yasobanuye ko kandi cyatumye umutwe wa 23 uvuka harimo n'icyateye abanyekongo guhungira mu Rwanda, agasaba ashaka kumenya ukuri gusubira mu mateka kuva mu gihe cy'ubukoloni ubwo imipaka yacibwaga. Umukuru w'igihugu kandi avuga ko adakwiye kubazwa ibibazo by'abanyekongo kuko ngo babiteye barazwi. Agira ati ntabwo nabazwa ibyo kuba hari abanyekongo bo mu bwoko bukomoka ku Rwanda bari kwamburwa uburenganzira bwabo nk'abenegihugu, ntabwo ari ikibazo cyanjye. Perezida Kagame ahakanye uruhare rw'u Rwanda mu bibazo bibera muri RDC, mu gihe leta RDC yo ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kurushinja gufasha uyu mutwe wa 23 witwaje intwaro, akaba ari umutwe wiganjemo abanyekongo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Reka dukomeze n'andi makuru. Mu yandi makuru ni uko umutwe wa 23 watangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'indi mitwe ngo bakorana irimo mu FDLR ngo babyutse basuka umuriro w'amasasu kuri bimwe mu birindiro byabo. Ibirindiro mu 23 ivuga ko FARDC yateye n'ibyo ahitwa Rusekera ho muri teritwari ya Rucuru. Perezida wa 23 Bretera Bisimwa mu butumwa yanditse kuri Twitter mu gitondo cyo kuri wa gatandatu yavuze ko maginga ya ibirindiro byacu biri mu muriro w'ihuriro ry'ingabo za guverinoma. Bisimwa kandi yavuze ko ibikorwa ingabo za Kongo n'imitwe bakorana bakomeje gukora ari ikimenyetso cy'uko guverinoma ya Kongo wiyemeje guhangana na 23 ngo ibinyuranyije n'inzira y'amahoro yemerewe u Rwanda. Umuvugizi wa 23 mu bya politike nawe yemeje ko FARDC n'inshuti zayo ngo bateye ibirindiro uriya mutwe ufite Rusekera bifashishije intwaro ngo ziremereye. Kanyuka kandi ngo yunzemo ko ubu imirwano iri kujya mbere. Umutwe wa 23 wavuze ko FARDC yateye ibirindiro byayo uri mu gihe kuwa gatanu tariki ya 16 Ukuboza. Uyu mutwe wasohoye itangazo nanone shinja ingabo za Kongo kugaba ibitero mu birindiro byabo biri muri groupement ya Bwiza. Kugama 23 bigaragara ko guverinoma ya Kongo itagishaka amahoro kubw'imyitwarire yayo itesha agaciro ingufu abayobozi b'akarere bakomeje gushyira mu gushakira abanyekongo amahoro. Uyu mutwe kandi wa 23 wakomeje gutanga impuza kenshi yuko abatuye Bwiza ngo bakeneye ubutabazi, ishimangira ko idashobora kwemera ko abaturage bakomeza kwicwa mu gihe amahanga yahise aruca akarumira. Ngengo ko murumva ko bimeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murumva ko rwose ntabwo bikomeje kugenda neza. Murumva ko uyu mutwe rwose wari wemeye gushyira intwaro hasi, igisirikare cya Kongo kiri kugabaho ibitero ndetse n'imitwe ngo bafatanyije FDLR ndetse n'indi. Murumva ko rwose atari ibintu byiza bakomeje gukora. Ku rundi ruhande rwose atari ibintu bari bemerewe mu nama yabereye i Rwanda. Ngayo nguko mukomeze mushyigikire mu kandi like na subscribe, munakora share ku nkuru zacu. Mwamugize neza, Imana ibahe umugisha nawe utaca. Turashimye kumaze kubana natwe, nyaboneka nawe turakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.